Ka Presiden Jongkari India ka Drupadi Murmu kalasam ya ka khusnam National Sports but Adventure Awards arhaja arpulai ha ka program ka balalong ha Rashtrapati Bhawan. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi un sapli perdaya ka yo pen inam ka Global Trade Show ka bahe adu Jongkari menta kasni ha Gandhi Nagar Shisni Shwa Jong Gujarat Global Summit araja arpusau. Ka jingra ya ka Dong Musa na ka benta ka Limpung Meghalaya Games ka Basan lasdang menta kasni na Shillong. Menteri Ketenat Sports ubak Shaklir Warjri uladan lang hakani kasni. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ulapoi ha London na kebenta ke jinglet yuk kejat ke baar sengi kenti ha ke baun sapenlet jingmot ya baro ki benta ki bayadai bat ki kam Yadari ha pedengkari India bat UK. Atu kat ni teli kiseng bhalang hari Maldives kelakan tu bakin don kijingadai ki bajan ha pedengkari Maldives bat India ha ke baki laong ru ha ke juk kapor baki jingkan tho persya de ki sembut menteri kari Maldives ki baladap syak sospon ki long ki baklam kanu ke jingket kli.